Uvira yagomba kuzana urusaku rwinshi, abantu bose twagomba kuba tubyiteguye kuko Uvira ni kimwe muri izi ntara hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo uribuka igihe Goma yafatwaga nabyo byazamuye induru nyinshi. Muribuka Bukavu. Ngira ngo iyo migi ni nako ikurikirana mu bunini muri za Kivu zombi, kuko ubwo ni Goma, ni Bukavu, ni Uvira rero yo ukaba ari umujyi navuga uri strategique kuko ni umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, wegeranye n'umupaka wa Gatumba ku ruhande rw'u Burundi, ndetse n'umupaka sinzi uko byitwa, niba ari Kavimvira niba ari iki, ariko nzi ko ku ruhande rwa Gatumba hari ibyo. No kuvuga ngo ni umujyi uri ku birometero bitarenga hagati ya 20 na 30 uvuye Bujumbura. No kuvuga ngo ikindi munawureba neza nk'abantu banyuze kuri aeroport ya Bujumbura, ubona iriya misozi aho bita ngo ni biriya bavuga ngo le plateau, iriya misozi ihanamiye uriya mujyi. Niyo indege irimo kumanuka igiye kuri aeroport ya Bujumbura, indege nyinshi zikunda guca hariya. Iyo indege rwose ifungura amapine iri hejuru y'iriya misozi, iyo ufunguye ka kadirishya kiriya kibuga na kinyuzeho inshuro nyinshi. Ni umujyi rero uri strategique kuri Bujumbura, ndetse Uburundi ndetse no kuri Kongo, kubera yuko Uburundi buri mu ntambara ku ruhande rwa Kongo. Hanyuma gufata uriya mujyi ubwabyo bikupa connection cyangwa ravitaillement hagati y'ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi, kubera yuko Uburundi ikindi nanone nuko uko bwitwaye muri iriya ntambara, kuva Goma ifatwa ukamanuka ukagera muri ukamanuka hose za Minova kugera za Bukavu ukagenda, ni intambara ingabo z'u Burundi zagiye navuga igihugu cy'u Burundi cyagiye guhamagara. Ubundi Burundi ni kimwe mu bihugu bimaze kubona bimaze kwimporta intambara. Kwimporta intambara no kugenda, ngira ngo ejo bundi mwumvise umukuru w'igihugu avuga ingabo zirenga 20,000 z'u Burundi zari muri Kongo. Ubwo sinzi zisigayeyo nizahunze Uvira ejo bundi uko zingana, ariko kuva muri Kivu y'Amajyaruguru zirwanayo, mwibuke ko zabanje kujyayo ziri muri za ngabo za East African Community. Uribuka Bujumbura Tshisekedi abwira Jeff Nyaga amubwira turarasa M23 abaturage barakaye cyangwa ugende, ingabo barazirukana. Gice cy'ingabo z'u Burundi zari mu butumwa zisigarayo, haza n'izindi. So ni ukuvuga ko uko zagiye zitsindwa kuva muri Kivu y'Amajyaruguru, M23 yagiye zisunika kugeza izigejeje ku marembo ku muryango wa Bujumbura ariyo Uvira. So ni ukuvuga yuko rero ni ibintu, niyo mpamvu wumvise u Burundi bwabivuzeho, minisitiri wabo w'ububanyi n'amahanga yabivuzeho cyane. Wumvise ambasaderi Zefrain uhagarariye u Burundi muri Security Council nawe ibyo yavuze ejo bundi. Hanyuma ikindi nuko ari umujyi wafashwe nyuma y'igihe kitagera ku cyumweru amasezerano ya Washington abaye anterne. So ni nakuvuga ngo abaye sinye, kuko tugiye kureba amasezerano ya Washington, kuko nayo wenda nubwo abantu bayavuzeho igihe kirekire bihagije, nagiye nkurikira hano kuri RBA abatumirwa mwagiye mugira hari ibyo basobanuye, ariko ni ukuvuga yuko ni nayo mpamvu mwabonye Washington yo ivuga ngo gufatwa kwa Uvira ni violation ya accord ya Washington. Nabyo ubwabyo bikaba bisa naho bitunguranye, kubera yuko M23 ntabwo yari iri Washington. Hanyuma n'ikindi cya kabiri, nkuko n'umukuru w'igihugu yabitubwiye, nkuko natwe twabikurikiye, ngira ngo ahaguruka hano nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Tshisekedi ku itariki ya 4 bajya Washington, n'ubundi hari imirwano. So donc ngira ngo urumva rero izo mpamvu zishobora gutuma Uvira ivugwa cyane, kuko ni umujyi wa gatatu uguye mu maboko ya M23 nyuma ya Goma na Bukavu. Ubwo ziriya za Kamanyura n'utundi hari abagiye barwanira muri turiya tujyi dutoya tw'udusite, utwo ntituvugwa cyane, ariko muri make ngatekereza yuko iyo yaba ari impamvu yo kuvuga ngo ese nyuma yo gusinya M23 ifashe uwundi mujyi, hanyuma uziko bayishinja gufashwa n'u Rwanda. Noneho hari n'aberuye karema bavuga ko u Rwanda RDF ariyo yafashe Uvira. Donc ibyo bintu rero byose
ubwabyo biratera buzz, biratera polemique mu itangazamakuru. Muri make ni ntuza ni Uvira ni patate chaude muri iyi minsi.